دگەل نێزیکبوونا سەرێ ساڵانی لە وڵاتên جیهانی ئامادەکاریان خۆ دەکەن ji بۆ پێشوازیکردنا ساڵەکانی لێ مخابن لە وڵاتێکی وەکو عێراقی بتایبەت لە هەرێما کوردستانê di navdehan qeyrananda jiyana xwe diborînin û dîsan hîvî û umêdên Kurdistaniya ew ku mala Kurdî bihête rêkxistin û dîsan ev qeyran nebihêne çareserkirin di salanî de. هذي ومدد مع أول كو همي لادت حزبي بجانا هيك وبنا اتفاق جانا حلقك ولا شيء بيتو هذي ومدد مع أنا باركة جلك أب عايشة بو يب قيران بو زيادة مشكلة زيادة هبون يعني يبيدار مدخازة يعني دخاز يوم أول صلاة 2017 جلك خوشتد والله هذي ومدد معون صلاة 2017 دا أسوأ جنجك كرد از دخازی کم اکرزیا مالا کردی به تپکی نانوکی پارتت مهمی بنایک دست خوب کنایک چونکو اوه بود 2017 لی اگر مچ خوشید وان سالت بوری داندید بند کو بینین هیوی امیدت من اوه وڵاتی دهۆکێژی دەبێژن ku sal بۆ ساڵێ نەخۆشتر دەبێت و ساڵا بۆ ڕیژی bi nexweştirîn saldane diyarkirin ji ber ku bi dehan pêşmerge hatîne şehîdkirin di şerê dijî teroristên Daeş de. هیوی امید من جینا خوشیه و آرامیه و دل ما خوش بیتن و بچه مرتاح بینو و بچه ملت ما جاف گازنده نمینن و چه مو کاسی و قصیری جیلی نمینن اما هیوی امیدت من راستی سال 2016 نخوشترین سال بود من جیانم ده من عمری مبری نخوشترین سال بود چیش اگر چند شهید ما شهید هبون اف شهر داعش سر ما راستی گلک تحصیل همی خلقی کردستانی کرد و جیانا خلقیش گلک ضعیف بو گلک عالم رازیل بو براتبیه و تشته وسا جیانا گلک نخوش اف سالمه بورندی جیهان هەمینەها مژولێوێ چەندەیە کو bi keyf û xۆشî û aheng pêşwaziya salan wî bikin lê wekû welatên Herêma Kurdistanê bi taybet yên parêzgeha Duhokê dibêjin ew mijîlêwê çendêne ku kengê hewalê moçê bi hêta ragihandin ji ber ku bi dîtina wan ku dana moçê giringtir e ji hatina serê salanî. Bêrîvangivarî Badînan Sat.